Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ini peringatan Maulid sitonganna iro tau maulu'e pakang kaki jama-jamang nasaba 5 pasal melo ilolongan nomor sidi melo iya pitang laipan nasa papuji maraja tak lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba iya tau malada mapuji lori Nabi si bawa imatu oku suruga. Jadi sitongannya itu tau maulu tau mario lokko nabita, tapi yaro tau de enam maulu tau mario matokko nabita mi tau mi pigau jama-jamang de enas surol langsung nabita. Jadi ya kongka tau de enam maulu mi tau itamaranaka ya to siaro tau maulu melo itama suruga. Kira-kira ken risi runtuk ya, iya. Jadi ya nang katau maulu tu macin itama suruga, tapi ya ro tau de enam maulu mi tau itama ranaka. Jadi, iya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi ya ro tau de enam maulu makanan kamatoko je pale. Kemudian magi na syafaat na Nabi tamalak da ibutuhkan nasaba untuk tama suruga 2 migoncina suruga nomor di goncing komeki tama pamase. Jadi hak na puang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya nu tau majasi pak tau maga iya na ya masya ko puang Allah Ta'ala ina isa suruga ha. Iyan na to ng kawanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga tanya syafaat yaro pamasena po ang Allah Ta'ala urusan na po ang isibatan na tanya urusat tayo. Yang kedua ang katotaw makunray ahli ibadah motok masampajampan ni rajin beribadah tapi manray naganggoy choki na tongko ichokin na nalupay laga patongko na mati maliwasa chokin na ahli ibadah tapi tamaranaka nasaba macai ipo ang Allah Ta'ala na pakwaro makhluk na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Pola memang ni Jadi itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu 2. Pamase hak prerogatif Allah. Yana tu nak kada ko hadis qudsi angka tau mato ko sorimon ri makade nabita tania umatku ya puangnya tapi makade puang Allah Ta'ala atakku Muhammad maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tau mato tau makade puang Allah Ta'ala dewi sangnya Muhammad makade nabita umatku puang makade puang Allah Ta'ala patama ni suruga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nanya syafaat tak bagi-bagi mopa angka syafaat khusus edeni tiloko naraka ne dupai okko nabita 2-3 doang nguruntuk ko kita berdasarkan hadis iya ko yero ibaca let yang ngasalamakang
ijempuk ko Nabi termasuk kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nigi-nigi baca akatalu atau akapitu nasa Nabi iya renreng ngiliman na tama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi, itu tafsir kecil, Imam As-Sawi menjelaskan dua ayat terakhir Quran surat Taubah, ayat Al-Husni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei, akapitu ko reweng, ya sange reweng, ya napura asara wadini baca pura mangaribi wadito. Apa sore itu pagi dan petang idi mani bawang kayak gawat tonroy, tapi akapitu iya itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu ko wani jumai ijanci itu ko Nabi tak. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, hadis ini dari Aisyah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nasabah ia tu salawai angkat jempui. Ia ku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matoh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina. Nasabah saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa baca Allahumma sholli ala Muhammad nampar enggak naseng iya jitu Muhammad makai kah? Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad. Iya ko makadamu Allahumma sholli ala Muhammad di sekali Muhammad ni kamu satu. Iya po ko makadaku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad manassan Nabi tah. Dari situ saya selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pun tidak salah, tidak masalah. Kemudian iya rokawan ni sining itu masalawa tata angka malaikat mantara yang katoko kiburu na Nabi tatajang untuk menyampaikan setiap kita bersolawat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tapi angka cik diwenni nasa Nabi tadi nantara malaikat salawat. Tapi iya mangkalinga langsung nasa Nabi itu di malam Senin. Langsung Rasulullah mendengarkan solawat umatnya. Maka siapa yang membacanya, nah nigi baca kasih ratu, Nabi tak janci syafaat. Ya kau dia tu lemala ya ro, ambil yang keempat, kega? Ya kau bangi tahu tabali wi bangi. Napa masalawat ki, napa baca donna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nigi baca ya nasan Nabi sesudah dia mendengarkan azan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku kata Nabi. Kaya kapita lolonga syafaat tau pureman nipisi runtuk Nabi tak. Nasabak degaga nipisi runtuk Nabi tak diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jing mulai papada-padai rupanna Nabi tak, karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang napasalangi Nabi tak yana tu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta itu mungkin jin karinnya, boleh jadi. Manipiki siruntuk Nabi Ibrahim mungkin itu adalah jin karin. Tapi ko Nabi tak tidak mungkin, karena dia sudah islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang ia ampai Nabi tak degaga ajojona, karena isi bayangan itu jin karin. Makanya Nabi tak tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek namelo puang Allah Ta'ala kong katau peja ia jojona Nabi tak. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah, bukan juga karena panitia, tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi pacaramah itu Pak Degaga.
hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasaba ukumi matuki ropole degaga sewa de na pulok nurna nabitta yana tunah kada tau pandrite likulli syai'in min nurin Muhammad tungka sewa pulok nurna nabitta yana tu ampai ko beresalangi nabitta makadaki assalamu alayka ya ababarruh ya sange ababarruh ambok na ruwe apa ambok na watak kalewe yana tu kolino tapi ruh punya bapa itulah nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak itu kota kali itu bukan serak, angka to nyawa, angka rahasia, maka lagi di jiwa. Kemudian ada juga napas. Ia ko ruwe tak bagi. Yana tu nangka ruh idapi, ruhul kadim, ruhul haya. Ia ko matinro itawe na nyaka itu ruh idafi. Makanya tu to matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Magai karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ia ko mati tawe lai genggam iruhna. Ia na tu ampai na sunakangi nabita mak jenne kotomelo matinro. Materu ka maki mate man rasa gitu. Na nigi tau angka jenne na mate dilalatin rona maka dai nabita maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenne enak pematin roh. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Jadi maka dapat ya tu koma biasa itu mak jenne nalau matin roh ya namanya matin roh nade nak jenne cia matin roh matanah. Ya to si kode nama biasa tahu ya na pura mak jenne cia matin rumah tanah makoti ha jadi ipak biasa to patu alewe padamu ya tu tau monroy oko sadena pasae sadena onro ropoe iya tu ko tu monro de to ni mau ya tu ropoe tu makabong padahal okiro monro tapi ya tu tahu silalona ang kanalapa ingat nama pasena sejapa bauna ya tahu oke itu monro deni mau kenapa karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya ini makoto tu ya nang katau to limangoto mangase na pamamoto ro tappa makalapa ingat nah begitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Yana tu ampai tau pandrita nabita bagaimana dia hidup itu luar biasa Pak Bu. Kadang masadda rupanna pilina nonriro na sabayero kasoro na nabita palapakarome pasilapi-lapi na payalek kaya sena. Yana rononroy matinro. Deje na tinro nabita tu natutuk mi matanna. Apa ya kome matinro nabita de nak jenne tapi nasuroy mak jenne makuta na mati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Eros saya anggitosan na sahabat na nabitang kakamana tambahan na to Abu Bakar As-Siddiq na sahabat alena patongang peristiwa ni Isra Mi'raj iya sa kita mapatongang Umar Al-Faruq dari kata purkan ya sange purkan mampu membedakan antara halal dengan haram maka dia nabita bikin angka nabi nautus upong Allah Ta'ala setelahku maka dia akan mengutus Umar na sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram onro na sana namonan re andrewe ko de na halala de na melo watan na tarimay pasti na luah iya iya na masalah cia monro tetap masuk makotiha usap pasapa ibesa waktu tanah-tanangi maka aga don na Umar naisangi watan na ko anu masalah engka tau panrita podanga tapi dia poruntu ya hadesana maka dia tu Khalifah Umar ya namelo manri agagay na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu na pananre iya ko anu makalelyang maso tu tapi de panipa biasa manre nu makalelyang iya ko to mabiasa manre nu masalah na mo ibaca kasiratu de to nasu nah maka ibaca kasiratu de na masum mon romana milalang iya jadi ipa biasa to pa iya
Jadi itu kongka pada mi tahu mapakiange mapaculi mapacing pakaian na ina iya nangka macarepa tatta ima kaleleang na sabab mabiasa mapacing yo po ya to tahu si jamu eme masih bawa oli gomo eda panomana je lah tu do ciri nama mati itu na sanding ya. Jadi begitu juga dalam kehidupan. Iya.